Nisa cia bilingi wa mauvo. Ni kwatia watina na samwana musaisia wa Mutongo TV ngwatini ya mukamba karibu dhini wa vilingi wa mauvo mwendoni wa saa itatu na nusu. Nita wa Steven Mwema tuinateresia mwende ayunengeleli mauvo kwanze ameko nena naitwa kusila ili itatu kenda imwe itano isune kuisila utumani mukubi wa Mbisi na Ndeto TV na dhini wa metanda mekumu kanili ya Mutongo TV utabiondo maundu maende yulu wa mbwele ende kuangalikone ila uisio na ende ani amwe maalatu manengetu wito muthenyani wa umumbe. Alatu kumbanesye ni vamwe na mbua nene niyende kuwete iku maumesie na anduka utakutiwa matena mawikalo silikali iyadhana kutetheesya. Anduka utakutiwa ni thayu masaku angekutiwa matena mawikalo kumana na mbua nene ila yende kuwa ikundi ya Emergency Locust Response Program kwa Kitui yasia ni kuwatemelati ya kiu na kwa ilia uimi kauntini na moyumbe wa Kitui West Edith Nyenze na makundi yangi ni matethesi alame na mamutha memwanya na isululu sia kutambuka bilingi wa mauvo. Karibu tukumandithi andu yana imwana atatune mati tune thayu miongweli na kienda makakwata maumesi kumana na mbua nene ila yende ukuse oisione kebathukanio ila yanangite nyumba ngili miongweli na nyanya enende ya ngili yana imwe miongo nyanya na inya makatiwa matena mawikalo okena na livoti kuma yela mbua yambiye kuwa nginya muthenyani wa iyo muneni wa serikali Isaac Mwaura inena musini wa Mombasa kabindane kala wanenga na livoti eno aweta kana maobisa ma serikali wa mwana ndongoi nesiyuthio kaisioni la mbua kinyete muno kumantha nzia cia gutethia enenthi pamuna gucia mbanga cia mbua ila yetete wanange komunene bala enenthi yuma kulwe kwisiania na mbanga ta kukilanithia mbusi kana kwikala isione ila itonya kukoneka ni mbua Mwaura ingi ni wawetakana serikali osi etambia kusukuma mbe matuko ma kubingwa skulu kweta na manyewa alame isione ile ikonekete ni mbua kukomana na mbanga. Angelina nokutoleza. Muneni wa serikali Isaac Mwaura inene avamo sini wa Mombasa niwelesekana serikali ni kukwatia ene na ndongo yovamwa na maofisa nene serikalini kuikithia kana ni meki ya malonyo memwanya isioni ile ikunikite muno ni mbua nekana enenthi isioni methio meusuvione na kuitano na mbanga cia mbua. The government is constantly and keenly monitoring the flooding situation across the country with the aim of alleviating the human suffering that is occurring as a result of natural happenings and in other cases due to human errors. It is disturbing that we are losing lives due to avoidable deeds such as daring nature by staying in flood-prone areas, as well as a failure to be cautious about voluminous and fast-moving waters. As a government, we will continue to call on every Kenyan to prioritize personal safety and to take the necessary precautions during these uncertain times. And we are going to be issuing constant reminders through various government agencies on the lurking dangers of the floods, so that we urge everyone to be observant of any forms of danger, particularly flash floods, mudslides, and pre-announced threats of lightning. So that niwawetekana serikali ni kuendea na kumia utethio kwi enenthi ala makunikite ni mbua vala kuana na livoti ila wanengane umunthi andu yana yimwe na atatu ni matiitwe ni thayu ni kumana na mbanga kivathukanio cia mbua vala miongo ili na kenda makwatite mayumisye na angingili yana yimwe na miongo nyanya kutiwa matena mawikalo. The official record of the Kenyans that have unfortunately lost their lives is 103. And the government sends its most sincere condolences to families of those who are affected and relatives and friends due to these floods. The Rift Valley region has the highest loss of lives at 21, and 29 people have been injured, and 21 persons have reported missing. So 29 people have been injured, and as at now, 21 persons have reported
they cannot be traced. The number of displaced households currently stands at 28,484, which is 185,297 people affected. Nikana kuolanga mbanga iye nendini makulu kuikithio seseiwo kwa kulea kukila mbusi kavindani kala kiwiki ikingi ovama na kuthama isioni ili itonya ukunika vanene ni mbua na kumaite wasio. And we urge everyone to stay safe by avoiding flooded areas and practice caution around fast-moving waters. Once again, let us prioritize safety and take the necessary precautionary measures during these times, and also exercise that spirit of patriotism and nationhood so that we can help fellow Kenyans. Kwatiania na kukuiswa kwa matuku maku vingua kwa skulu ta mwaka elimu ura ni wawatakana serikali yosi etambe isele kuikithia kana manyiwa kuma isioni ile kunikite monone mbua ni metano na kukumana na mbanga ovamwe na kunenga serikali mwanya wa kuikia malonyome mwanya na kumandanzia kifadhukanyo siya kukishana na mbanga kuisiana siya skulu. Because of the various reports that we have gotten through the Ministry of Education, it was found necessary very late in the day to communicate that, because it's better late than never, because sometimes if you leave it and then there are casualties of this, then we'll all be asking ourselves, then why did the schools have to open? Gilivotia vilingo wa Movo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tuithi kwa mwaka serikali ni awetakana enende alame okwatwa maenda ukila mbusi siusuye kigu o yunime kwithwa maikwatwa na kusikatwa kwa ibitio ya kutata kwiyume thayo uneni uwe ukaivindani ye enende mbewa 50 matiwa ni thayo umundi tina wasilanga wa maimahiyo kuya na kuru kutola ingi serikali nienda maobisa makukita na mbanga kauntini mathukume kana mathuime masilanga o ndeisio nisione kana kunenga na ripoti kwa serikali kukonia enende alama ilete uthami isio na itena muisio. Benjamin Mwaka tueleze. Mbewa enende 55 kuya maimayu ni Nakuru maikithwa kutua ni thayo hitino wasilanga wa Kijabe kutula utalo uimbia wa iku yendea kuongela utalo wa enende onde alama itima thayo ndenima kumano na mbua ende. Tumepoteza tayari, ile mili imepatikana zaidi 45 na kungali watu karibu 40 ambayo wanatafutwa, hawajulikani wako wapi, kama wamekufa, kama wako uhai. Kwa hivyo ni jambo nzito sana katika nchi letu la Jamhuri ya Kenya. Na yu serikali thiweta enende vindani thi na mbua methitwa na mituo itemisio ya kulea kwisesea. Ona itino wa muvya kwiko kunikilwa nzeve kutangasa mbua nene ni kuendea kuhusu ikono sionthesi anthi. Mundini wa President Rigathi Gachagua hainene tina wa kuthokea misila ya kunekani mbanga hii ya maimahiyo. Nwa kulia enende mevete isioni ila simu isioni wa mbanga ya kiuo na muna vakuve na mbusi na masilanga halama usie. Wale watu wako huko kwa milima, tunaomba nyinyi mteremuke huku pahali tuko. Hakuna haja mungoje, hatujui nini itafanyika leo usiku. Tukipata ripoti ya wale watu ya kutabiri hali ya hewa, wanatuambia kutakuwa na mvua hata kali kuliko ile ya jana. Na kwa hivyo tafadhali watu wetu, na muomba usigoje tabu ikute wewe kwa nyumba. Wacha tusonge ile pahali tunaona hakuna hatari. Hakuna haja ungoje kitu ambaye hujui itakuja imekaa na jia gani. Ingi serikali ni aweta oyu kila mbusi siusie kiwu pamwe na mateleva kuvitia andu mbusi ni siusie ni mavitio na enende meithwa maikwatwa na kusikatwa kotini vindani thi kwina mbua nene. Nawaomba sana kila sehemu ambayo kuna maji mtusaidie kuhakikisha kwamba madereva na waendeshaji wa magari wa kila aina wahakikishe kwamba mmelinda maisha ya mwananchi wa kawaida. Yunasio nzama siya kuungamia maundu mambanga kauntini siya kulwa ni serikali dhino wa masaa miongwena na ana inangana livoti na withi anu konya enende alama akita wakuvi na masilanga alama ile kuthamwa na kufetangwa isione isi na moisio chavina. Hii maneno tuichukue seriously. Wale ambaye wako pahali ambaye inajulikana tunakuaga na shida ya maji, tafadhali tunaomba nyinyi mkubali mwito wa serikali tuweze kutoka pale, kwa sababu tunaweza poteza maisha.
vilingi wa mauvo kumava musini wa Ilovi. Nye Nito Benjamin Mwakam. Tusonga na mbe mauvo makoneja sune ndimbe wa yana yimo kumakisio ni chaka telembu na kathega kaini matitwe matena nyumba itina wa nyumba sio kwa mwangwa ni mbua ila yende uombulwa ni minista mawala ni omemwa nyesilikali ni akaunti ya Masaku John Kilonzo Kabindane kalamengwa tanio na mubea wa musalama mutune mekumase hoteli kwe NNDA iseso ila ito skulu ni wa musingi wa katelembo kungi kumana na mbua mbingi la kusiwa maunduma ukuine mamba kuunga mabiu na kwa kusiwa mwateni omunene wangali tina wakiwu kuisila yulu wakiao cha kwa maunda kila kikithini na kile malelo ni wa Masaku kuthi junction na mo NND kiimani cha mua wailazime ukoma anxiety na wa nyumba kuomboka Dan Mongela nuko tueleze kumana na mbua mbingila yende na ukusiova kauntini ya Masaku. Utalo munene wa NND nwende na unyama muno aingi maiko mambevoni ku angio maende na kuikaila silikali materese na chauya na kuendu kwa kuikala ivindani nomba sio iminite kuomboka na muno isioni sia katelembu mua kitanga na isio ingi na wambua nomba ivalukangile ona sio na andwa ingi matiwa matena nomba tuikalite mana tutena nomba na siana isiathenie siona mauya nundu wambua. Tuna shida kubwa, manyumba ya watu imeanguka, vyoo vimeanguka, tunaongofea tunaweza pata ugonjwa wa malaria, kipindupindu. Kwa hiyo tunaomba serikali kubwa na serikali ya kaunti tusaidie. Tafadhali kama wanaweza kuja watusaidie barabara kufungua, watoe hizi mawe zimebebwa na maji. Pia kwa unite kuyanguka na witu. Gazi je madina la mebaki utuino na asaite atu yala mabalukilo ni numba kuna cho menda ndina mwingi ona ibeti inge bazi ndiye sisi kanata inge ina ibeti ina chao nekumanaki bala serikali ya kaunti ya Masaku iminite kwamba isiyo ya kunengane leo. Hapa Katelembo kuna nyumba 82 ambazo zilianguka shauri ya mvua, na gavana wetu akasema lazima tuje hapa tuwasaidie watu wetu. Tukaja mbio na tukapata kuna familia 85 zilikuwa zimeajiriwa. Tukaenda tukawaletea chakula, tukawapatia kila mtu chakula, tukawapatia mahema tukiwa pamoja na watu wa Red Cross ambao nataka kuwashukuru sana. Tumewapatia pia kila mtu blanketi na mattress. Onobyovo betinambua mbingila ya kusiwa andu ingine makwa malelo ni wakumasa kukuthi makutano machumbi itina wake guku kila kiao cha kwa maunda na kutuma maundu maukui maungama. Nikitumi nikivala seneta wa kaunti ya Masaku enda serikali ya kaunti ino ya Masaku ikasangika kanda na kuendea na utethesya NND ala maende na ukuneka muno ni mbua aingimo mailasimika ukomanza nanza matena kundu kwa kuikala itino anomba sio kuomboka kumana na mbuesu twauma bayake timbalu kuma kathome kukilanilia kitanga balanzi etilikite vyu najuba ni baba kunziene ya kuma kathome twambatile ba ulutu ke ba kibani bani mwene ona kiwu nikibungie vyu na kiwu chaete mpaka mavia nziani wewe aba ibitika namba tabaye ulu niendete ninga sisi silanga kwa katilo bala na bobe na kiwu kingi munovyo na nzia yombe ikabetangwa ikadhibyu muti wa balukanziani wewe atu ibituka ba unembua na kwa unengukulia county government ya Masaku mwike kwa dharura vyu undu batomeka wivenzia hivi imweni sia kiwuni cha bungu wa na chone leluo teki silote nikana withi andu mena access na misijo pala bageti mbalo na uma nziesu ndezeleka na baya ithio silanga ile nabo karavat nikakuiwe na kao nikatulite vyu baba silangali na ngali kwenenge ya kwizila kitanga na mitini ya baluka ya bunganzia na kwa uba andu baba kitanga maina access kitanga amua maina access na ni watu kwewa andu maboko na sio kimau matetete munovyo nenzia itabitilika lakini andu ala meba kubina nzia na bakube na kiwo please muika avuke ona wena ngali nduka abituke wethe kiwu kingi nduka abituke na mau wethe kiwu kingi nduka abituke.
Daniel Mwangela, Mutongwe TV, kuma basilangane kwa Maunda kauntini Enende kauta kuweka weleka ngundo kauntini ya Masako ne matiwe matena maweka loo itino nyumba sio kubaluka kumano na mbua mbingela ya kusiwesio ni sutu kunewa kwa mukia umundi mainena na Mutongo TV ni meka ila tongo na ndo wendi museo kumatede siya kumaumithi nane ula umekumbelete matena kundu kwa kukoma leu katiwa mondo angi mavata kwa Boniface wa mutiseno kutueleza. Mwana mbua nene yetete ukuno munene isioni dhisi ya kawethi na munene ndela makita kunula kwethiwa na kiu kingi nyambasi wa kuvalukanga na ingi mokutiwa matena mawikalo na niti palugilwe nomba muisi wa mbua ila nene yende na tikulia ngavana witu wa binandeti atutethesie na aitethia alange nundu ti muisi wa wonekia kwa kwito tithioka muisi wa wikila bandu mbinge anero anangire nomba ziro baoro ine mono tira no go lyondo tira no berange wagego juba gube naido ligale waido no rogo wano ni paka wethei na kwini tivi na ya mbua twithi woni na kubwa nduki ko kirati kwa mbua kwa juu kwa uwa ko sokea mono na ndo na nyumba cia mabia mono nyumba cia mabali methi izo zigo balukanga cia nywa kiwu ithe yandi ko ni ukula cia mheshimiwa kana ndo ndo tethesi ala balukile ni nyumba ndo to yi aware of kana kwa nyumba cia baluka na kuiona kwina mathina tugita wako waso kuibalua ayo nyumba ya baluka ni ko need simiti ni ko need kwa sababu ingi otu ywe ndaruthe we mheshimiwa bebatonyeka ngi maenendela makunikite ni alama ukwati munini na matetheo na nyumba ndumu na kiku maete wasio matena ndungi matonya kwika mailasimika kumanda kundungi kwa kwikala yuta jinyo mbesi na balukile ya mwana ke wakwa na we akiti obojo tu akiti obojo komo hata ethe wakome to need utethi wa mavula mitanda ondo nyumba ni natumbi kitande kinatumbe Burundi na bana yo sindu mbingi sana ngiki bana yo ibila cia plastic ano inatumbiwe iko no to need utethio na elago giembua ino eti tinatumbukiwe na ciana na ta semba ta iyo soko palati enda ukulia tambeke wa soko nundu tiye yombaneti tibe soko na ngaba nutethesia yo ingi moma inda kundu kwa kwikala na ingi ukosaliwa kuya ona ngwasia kwikia noeta ingi indo sio tangu kunivikie utumbo ni nyumba ithiva lukilwe ni mbua na kutiwa matena kendo suanthe ni kuya sia tumba mbua ko ngavana tutethie na nezi twananga mwe ya kutethesia na kuitutethia ondo ibangite wethiga ngundo mwala ni balugile ndumbe aziendo ayo kwa riwe na wona wona mpaka nezi ogera odo mana giranda kingi toko wakane okolewa nera ati wa mati megera ombe no muno mbano mwana wetana wabiri ati atemana ayo nezi ogara ke mako kinene nezera yethoi agolia ayo yene agedi yodo no kolewa ngutu ezi aiye tiro no kwara ngutu imbeza mawe ya maiguo tiro no golia ri okolewa kaundi ne Masako kawethinye ni toboni mutisia tudongie na urusovire Ikundete ya serikali ya Emergency Local Response Program ngua muungame wayo kaunti ya Kitui Henry Murange ni awetaka nahne yo thokoma yimu ambana serikali ya Kitui kusilamu bia wa uimi kwikeria kana ni imekwithwa mayenze melati kibathukani wa Kiu sub county ya Mwingi ya Kati na ila ya Mwingi ya yo kwikeria kana enenthi maina nyama ni mo wa Kiu oto ikundi yene kwithwa yikwatamba amemba mai kundi kibathukani kwa ilobia sia kumateria ndeni wa uimi lina musangi no kutweleza onene ya wodine juso mwingia yuluka vindani kalaimu ambana minister Muveani wa uidhe wa indo kati wa ndongo ingi matoa isese soya kuvingwa ndovo ya ikaiye ofisa uoni wa weta kana ikundi yeta yikuidha yuto isi ya mirari kivathukanyo mwingia kati ondumana mwingia yulu no kenda kuikiithi kana aimi sub county ni ii ni matetheka
Minister Muveani wa uithia wa indo ule vikite cha thini kieni waweta kana ndovo ite kutethia kalima kisio kiena ala methite motambuka kilomita 9 kukwata kiwu onduma na kuikithe kana ni matetheka kwisila uimio ngithia motumia kiwu ki wetu kulia andu pia matumia kiwu ki kwikagiletwa irrigated agriculture bose ngiuka itemba nesa kukiu gini kiutelezwa kina mama ile ni mabanda mboka pa ile mabanda sukuma mabanda nyanya mabanda itungu na mabanda ona watermelon vila no kuzikiuki akika wala wi kiuki ni kiutumika konyithia indo ono ngalikoya mingi north ningalikisikie muno kwa withia wa indo ula wi ng'ombe na mbui na mang'oi na maro na malondu mbewa ng'ombe gilile na mbewa mbui gili miongwele na mang'oi mbewa mana atano isikwithima kuvela monyo kihuku makilimane kiu na mirandi mingi tuko katika Mwingi Central na Mwingi North in 9 wards na tuko na mirandi mingi ya kusaidia vikundi na pesa to a maximum of 250,000. So far tumefund 216 groups in the project area na tumekamilisha borehole 2 ya Masukanioni na hii ya Chuso inaitwa Ikaye. Tunaelekea kumalizia ingine iko Masabi in Ule ward na juzi tutaanza a water pan in this ward called Mutingwa water pan. Na KMC wa kisio kimunyoke mwinzi na ula ingi niwe mutongoi wala ingi bungani ya kichuni waweta kivuki iki andovo iita kikwithwa ne uniko muno kuyekali a Machuso. Monzi tano Machuso tunotanu muno ni kwithia twina waziri ba ewakilisha excellent governor kuingwa kivuki la kwithia tutenye munene kwa Machuso. So tutunga muvea ni kondo angavana na kwa shirika ya Locust ni kuona vena bata wa kutethia andu Machuso kumina thina ula withitwe wi mwingi wa kiwu ba Chuso na nicho toka umundi kana saithia amama maitu nitwamaumia mutungi muongo pesa kwithia ni makwata kiwu na makwithia matwanya kuona maundu alangi matena thina ene ndine ane amwe mainenzi ala matetheka na muradi uu wa kiwu vala makuelese vilingi wa mauvo mawetata uu tunga muvea muno nundu nitumasie kiwu bandu basa na newe muvea muno kuthengeesya kiwu baba kubi na kwitu withe kwithia tue kuthi mwendo mwasa kwa kutaba kiwu muradi wa kiwu nyehaza community la ibatwi ni atetheka muno na tukethia atwi bacio ni kwithia twenda kugwa mboka twakwata kivuki kiende yo tutethia neza tukabanda mboka tubande nyanya sukuma withie ni la itawa kala kamulunda kanini kamuchi ni omugatani ya kuripota vilingo mauvo kuma mwingi ya Yolo County na Kitui Nilina Musangi. Tusonga na mbele mwendo musesia muyumbe wa Kitui cha udholoni wa Swedi Thivethi Nyenze ni wakwatene na makundi yangi kutethesia alame na mamutha me mwanya kukwata isululu cia gutambuka chathiki ni chatethia mbe wa andu mana nyanya Nyenze isani weni wingi wa andu me mamutha me mwanya ndwane ila matesikie aikulia silikali na makundi maende kwike kithito kumakwata na kumatethese Ben Musaunu kutweleza ni nthini wa iseso ila ya kuwa mithenya ili ya kunengana sindu cia kumatethesia andu ala mekala na thina wa mamutha isioni cia matinyani na mutonguni Kitui cha uthuiloni wa Sua. Iseso ila yatongoiwa ni mumbunge wa kisio ki Edith Nyenze ungua walani wake wa Edith Nyenze Foundation mengwatanio na ila ya Hope Mobility kati wa angi na inge kunengana mavundo sio me mwanya kwa andu aya kelo chako komana na lemafu ni mokie monze Kitui West sub county na kelelo ni mokomana na experts matakitali meke pathukanio na madevu meke pathukanio nikenda tusisioloni matonyo tetheka mbe tuina ubisi wa National Council for People with Disability na tuina ubisi unge wa foundation ito a mobile
op mobility na moto ina mobano twina obisi wa registration for persons with disability maumire bano Kitui County na twina makanzalas mokite kuika counseling na mapastors oingi eseso yeyivaniwa kumandikithia ene nthia ya nthini wa muvango wa serikali nikana methia wa maitetheka na milati ya serikali ila ivathitwe ni kuonduo sivo kuvetangiwa koti na ndevisi ya sivitali asin maitete bano igenda mathimia ndu na masio genge mozo forms manengwe card ya persons with disability na card ino ni tethesia muno itethesia ata card ino ikatethesia kwa ula winayo ona kuiva court serikali ni murikonganize yako uno kulika katika list ya serikali yonanie kana wina disability na wisethia ni watetheka ethane kuiva court wisethia court ndukuiva ethane kana ke school wisethia ka somethia free mana ni serikali na maundu mengi tasu aloto nyokwato na hospitali ni kuitwa mana kana kuitwa na thowawi na jibinza nzi oingi nyenzeni waelesya kumaka kwake kumana na utalo munene wa andu ala meisioni cia nduani mema mutha me mwanya matema andikithie nthini wa muvango wa serikali na vala weta no kwitha isukumia kuikithia ni maandikithwa muvango ni uyu ketha ciana citu isi silama skuluni na situkekala nzi tutosibitha lakini sithi maskuluni no itetheke muno ukesaithia maundu makweza okwata mundu e muima ni marest watene na mundu ucio atetheka kwa treatment ila yailite kwa physiotherapy ila yailite ibinda ila yaile yuta bano ni nono na ciana ila cithia na mao mamiliku ni nona ciana na ciana thina wa mutwe na aenda pia kana ketha ciana icio ciendie maskulu sitobithwa cithia ciatethekie ila cia serikali na yo ndu no olemavu uyike osisie muno ona mbunge nengothi okwithia ngunengane misaada ya undu wa people with disability with say that wasisia muno undu ethe no ni constituency imwe na twina almost 1,000 people ala meyumililienge mata na umila yonania population yitu nene ina andu mengi mena people with disability na kini kindu serikali elite kwa kusisia muno nikenda twikethia na andu amwe maitu ma Kenya matakulunganwa namo vilingi wa Mauvo Mutongo TV nyeneta wa Ben Musau nene mwana musaisi ya Mauvo asuma Ben Musau ni mwotonenga mwanyo wa kwa mbosemba uthiu mwone muguve na tumodhiu mwone ni tusiogeze tina Mauvo kauta musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ T-Music yikwetea Karo Mutheo wa Savo Boys Banda kukwata wathiuno vinyi ya star inya noti imwe star inya itatu nyanya inya ash na uyeke ya pini yaku ya M-Pesa. Ailia one wa mwana waku na Hippo Junior Account. Pingwa Hippo Junior Account umunthi ubongene witu ulawipa kupe naku wiyone mbesa ila waiya iyongeleka kwa mituki. Tani ya useo wa uongele kuwa kilungu chaku ya na naundu waiya mbesa yani interest rate opamwena muthenya waku tana kana Funday kumia kana withdraw mbesa ute utilwa kendo na inge mbinge. Dhoke obonge witu ulawipa kupe naku kana utukunie simu kwisila noti muonza ile nyanya muonza kenda muonza ile kwa ubombe yange. Ngewa yaku ni avata
vainge wanene muno kana nini muno ambizi yangewa yaku umunthi kwa kuvingwa Absa One account na ujikwate usio wa kilungu cheko miyulu na kila mwaka kwisila mbesa ila wiyete accountini. Download app ya Absa Kenya nikenda uvingwe account. Absa, your story matters. Nitwasokera mwana musesia muyumbe wa kaunti ya Makueni Mama Rose musio wenda enende Mama Makueni mesubia nena mesio ya mbua unopatonyeka musio anena ukabindani kawatongo ese kunyaicha watu suitwa nguko kwa ikundi ya amoito ya yendongo kwa wadine ya kitise kaunti ya Makueni bala waweta kana mubango ubanetwe kwa ilianema ya nguko na kweta ukwati kwa ikundi sia amoito ungua kinando uchanga afkalebu no kutolesi. Masui mangu kumana 360 na alama tona kuyana isionisi akitesene mana icho kuikundisia moito kuya yendongo vango loko tomba wine muyimbe wa kaunti Mama Rose musio akinena chathini ki na kila chato ya sokoni wa yendongo. Mama Rose musio ni waweta kanena muvango yomwana ungu ofisi wake wako naye cha masui mangu kumbe wangili 500 kuikundisi kithoka nyondhini wa ward 300 sia Makueni muvango lova ni yoko lango cha na kutethia moito kiukwati. Kazi iko upande wetu, tunaenda kufanya kazi na nondo nina programu ya kudai changuku ngili 500 katika county yonde tutawaletea muweze kulea from 50 to 100 kwa munenge na weze kuja ni mwa idengo kuisu nguku no joki ndukila kila isi mundu tona kunya akatoa soko aketa na bena thina tiowo Kavinana kwa muyumbo wa kaunti ni wenda ndo Makueni kwesovia na misiole kukanyana mbuyela yiko takuinga mbozi siusiwe kiwo watawingi akienda asia yuko sovia siana ila siya dhaikesio ka skulu chumwane twathi kumano na skulu kwetha iko iwa kuvingwa nundu wa mbuyela yiko na zedi na mwamuka kome mwingo isu mosi lakini yuko inambua mama legeza kamba na uhakikishe ya kwamba mzee amekuja nyumbani mapema watoto wamekuja nyumbani mapema tweke kulimbusini na tweke utraimbusi tayiko atukuni kwa tukamono naenda kudhi ndikaiko kwamba nosi usu hivi mutio huo tuwe tuangalifu na mambo ya mtoni tuwe tuangalifu shule sisi hiko kubingwa tuwe na chumwa gengi jamani tusisi ana mono na mwana mbwe mbinge ndukeke kana ka skulu pando kainga house nduketi kile maana ukipoteza mtoto hautapata mtoto mwingine ukipoteza mzee utapata mwingine na hata wewe usiingie ndani ya mto maana ukipotea pia atakuwa na mwingine. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvo. Ali Muhoma Junior Secondary Musini wa Mombasa ni mato ese maandamano homa mugo malalamiki nzama ya kuandika alimu TSC kwethe wanaulusa ni na chendi cha kuandikana kwa alimu wamona mesala menini mainena na andikima mauvone maweta kana ni meo komea uthukumi nginya ila mawendimo makathi nikiwa na ala ni vamwena kuandikwa kwa intanso vamwena kuongela mesala kwa kila mekwasia kana zama ya TSC thitwe ima yawelo bia nini uya ulame uthukuma ui mwingi muno. Mimi ni mwalimu wa JSS na chenye naomba serikali tafadhali walimu tumejitolea vya kutosha. Tulianza CBC mlikuwa mmetuahidi kuwa ni itachukua tu mwaka moja alafu baada ya mwaka moja kuisha mambo yakabadilika mkatuambia kuwa mnatuongeza tena mwaka moja lakini katika ile mwaka moja mmetuongeza hamjatuweza kutueleza kuwa ni mpaka saa ngapi. Wa mwalimu analipwa kiwango cha pesa 17,000. 17,000 saa hii. Serikali. Ukienda supermarket hiyo 17,000 yenyewe itoshi. Fare ya kutoka nyumbani kufika pale shule yenyewe ni nusu hiyo mshahara. How are we surviving? Tumekuwa tunajaribu kuelewa government lakini pia government ituelewe. The court ruling directed TSC that internship of trained and registered teacher is unconstitutional and thus illegal. Remuneration should be equal to all teachers under the same qualifications and job responsibilities. On the same note, TSC should come clear
on the time frame for our contract. TSC to stop ignoring teachers' welfare and be the first on working on the teachers' matters. Some of us here have served for more than 7 years, and we see even learners who we taught in school being recruited ahead of us because of political interference. Let TSC honor its employment formula and employ teachers as it was agreed or as it is stipulated in the TSC conduct. Otherwise, we will continue downing our tools until the government and sabotaging learning until the government employs us on permanent terms or until our grievances are heard. Our message also goes directly to KUPPET and KNUT. Their mandate is to stand by teachers. We are teachers by the mode of training. We are also teachers because we are in school. And if their role is to stand by us, they are nowhere to be seen. Power! No CBC! Ene mwana musesi hapa ni tuwabika mudia wa vilingi wa mauvo mwendoni wa saa itetu na nusu nita wa Steven Mwema tui na Teresia Mwende ayo nengelele mauvo kwa nzia ya meko ni mufeno ndo kusesi kuma mwambio mbaka mudia tuko manengi kwendani kwa mwei na Yesu wea.